Moje ime je Milica Zarić, dolazim iz Kragujevca i član sam Kulturno-umetničkog društva Dukati. Podržite obnovu ovčarstva kao grane stočarstva u Srbiji. Od 1. januara naredne 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će preko ovlašćenih ustanova sprovoditi obuku za one koji koriste sredstva za zaštitu bilja. Za razliku od prethodnih godina, kada je ovako nešto najavljivano, ovog puta je objavljen i pravilnik koji predviđa da oni koji prođu obuku dobiju i sertifikat za to. Savremeni modeli prskalica imaju dodatke za bezbedno sipanje, mešanje i pranje ambalaže, pa je korišćenje zaštitnih sredstava mnogo olakšano. Problem je što ne znaju šta da rade sa iskorišćenom ambalažom. Mi još nemamo prostor gde da je odlažemo. Nažalost, viđamo je i po njivama, što je žalosno. Zelene javne nabavke postaće obavezne od 1. januara, što znači da naručioci za određene kategorije neće više moći da koriste cenu kao jedini kriterijum pri dodeli ugovora. Na odabir ponude uticaće i skup ekoloških aspekata kao što su životni vek proizvoda, troškovi održavanja, vode i struje i reciklaže dobara kada postanu otpad. Do kraja godine očekuje se podzakonski akt koji će bliže odrediti te predmete, saopštio je NALED. Do sada je zakon ostavljao mogućnost naručiocima da koriste kriterijume kvaliteta, ali nije ih na to obavezivao. Prema zvaničnom izveštaju, iako se trend upotrebe ekoloških standarda blago popravio, samo 0,44% od ukupnog broja sprovedenih nabavki u 2022. godini bilo je zeleno. U Srbiji je trenutno osigurano oko 15% obradivih površina, što je više nego u ranijem periodu, ali dalje malo. Kod osiguranja stoke, rezultati su još slabiji jer je osigurano svega oko 5% stočnog fonda. Najveći problem je neobaveštenost poljoprivrednika i njihov stav da se oluje i poplave neće ponoviti ove godine ako su bile prošle. Zato je potrebna edukacija i na tome zajedno treba da rade država i osiguravajuća društva. Dodatni problem je što tek svaki 5. ili 6. individualni poljoprivredni proizvođač osigurava svoja imanja i zasade, a u njihovom vlasništvu je više od 80% obradivih površina. U beogradskom hotelu Palas dodeljene su zlatne amfore u oblasti turizma u akciji koju već 28 godina organizuje turistička revija You Travel. Goste je pozdravila Dunja Đenić, pomoćnica ministra turizma i omladine, a amfore su dobile i ambasada Češke, Kipra i Rumunije. Značajan broj dobitnika ove prestižne nagrade je bio sa juga Srbije, a među njima su i opštine Babušnica i Merošina, kao i turističke organizacije ovih opština. Po drugi put uzastopno zlatnu amforu je dobila naša produkcijska kuća Agrojug Medija za doprinos razvoju, unapređenju i promociji ruralnog turizma juga Srbije. U Leskovcu je održano 15. savjetovanje za poljoprivrednike i sajam AgroLider. Ovaj događaj se održava tradicionalno od 2013. godine, a ove godine okupio je 46 izlagača stranih i domaćih kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom semena, sadnog materijala, sredstava za ishranu i zaštitu bilja, kao i opreme i repromaterijala za poljoprivredu. U okviru savjetovanja održano je i 6 kraćih stručnih prezentacija o novim tehnologijama u proizvodnji povrća. Na savjetovanju je bilo prisutno više od 150 poljoprivrednih stručnjaka, a predavanja koja su održana ticali su se zaštite i ishrane useva i zasada, što posebno znači jer je nedavno došlo do zabrane upotrebe velikog broja pesticida. Održan je i drugi festival zimnice i jela od povrća u digitalnoj formi. U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između grada Vranja i Regionalne razvojne agencije Pčinjskog okruga, raspisan je konkurs za podsticajna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i van poljoprivrednih aktivnosti na selu u Vranju za 2023. godinu.
Konkursom je planirana podrška fizičkim licima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda, kao i za seoski turizam. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 6.095.512 dinara. Cilj konkursa je poboljšanje materijalnog položaja poljoprivrednika i stanovnika u vranjskim selima kroz višegodišnje podsticaje u razvoj poljoprivredne proizvodnje, preradu poljoprivrednih proizvoda i razvoj van poljoprivrednih aktivnosti na selu. Do kraja ove godine Evropska unija će promeniti način deklarisanja meda i potrošači će znati odakle on potiče. U slučaju mešavina trebalo bi da se obeležavaju sve države iz kojih je uvezen. Redosled navođenja tih zemalja bi bio po udelu količine meda iz te zemlje, a kod prve 4 države bi stajao i procenat učešća tog meda u tegli. Ukoliko zbir procenata te 4 države ne pređe 50% učešća meda u tegli, navode se procenti i kod narednih država kako bi potrošač znao čiji med dominira bar u polovini meda u tegli, objašnjavaju u Savezu pčelarskih organizacija Srbije. Ovo je trenutni predlog i očekuje se da takav i ostane, jer su se usaglasili svi relevantni faktori. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Branko Janković je čovek koji je uspeo da spoji naizgled nespojivo, umetnost i poljoprivredu. Popularni glumac koji vredno radi i u pozorištu i pred kamerama, podjednako je angažovan i na svom imanju u selu Gunjaci kod Osečine. I glumac i poljoprivrednik. Janković za sebe kaže da je u stvari stvaralac. Cela moja pozicija u glumi i u kozarstvu i u preradi jeste ta intriga ka spoznaji i ka nekim novim osvajanjima ili iskustva ili znanja, tako da eto možete, a što se tiče tih nekih i glumac i kozar, eto. U svakom slučaju, po oceni naše redakcije i svom mom uredničkom baš ubeđenju, umetnik u obe oblasti. Pa znate kako, ključ jednog naroda je umetnost, ključ jednog naroda je kultura, a elementi te kulture čine, ajde da kažem, podgrupe, a to je način. Ja se trudim da svoj način bude umetnički i da moja, ajde da kažemo već, kad koristimo te termine umetnost, bude naša i da sa punim ponosom držimo obeležje ove zemlje, ovog regiona koji je bogat i koji malo treba da se oblikuje kao ogranak kozarstva, da bi to dobilo jednu veliku refleksiju što ljudi prepoznaju, vide i na kraju krajeva uživaju.
Branko Janković je posvećen sopstvenom biznisu, proizvodnji sira, mleka i surutke. On se pre nekoliko godina preselio u selo Gunjaci kod Osečine, gde ima farmu sa kozama i bavi se preradom kozijeg mleka. Pitali smo ga kakvi su mu planovi za budućnost. Što se tiče plana, ova sezona muzna je završena, sad radimo neka proširenja, idemo što se tiče samog sirarstva u jedan deo, a to je razvoj sireva ka francuskim tehnologijama dobijanja brie sireva, camembert, tom de chèvre i radit ćemo jedan švajcarski sir tvrdi koji je kombinacija mascarpone i alpage. To ljudi koji prate i vole sireve znaju o čemu pričam, tako da gađamo neke svetske domete koje, ajde da budem, prate jako kvalitetna skupove večere i kvalitetne i skupe etikete dobrih vina. Branko je odlučio da se sa suprugom Natašom i decom preseli u selo jer je želeo da njegovi naslednici odrastaju u prirodi i jedu zdravu hranu. Danas Branko ima oko 100 koza u svom stadu, a sarađuje još sa 37 gazdinstava koje čuvaju koze. Sajam etno hrane i pića u Beogradu je regionalna smotra prehrambenih proizvoda namenjenih tržištu, pripremljenih po tradicionalnim receptima na tradicionalan način, a ovaj sajam je odličan način da se mladi ljudi koji će se baviti zanimanjima usko vezani za proizvodnju, preradu i pakovanje hrane, kao i za njenu bezbednost, predstave i na taj način steknu neka nova iskustva. Student sam doktorskih studija na 2. godini na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Dobro, tema doktorskih studija, ajde tako da kažemo. Još uvek nismo definisali konkretnu temu, ali trenutno radim na razvoju biofilmova koji će služiti za pakovanje hrane. To su biorazgradivi filmovi koji se razvijaju s ciljem da se zameni ambalaža koja utiče negativno na životnu okolinu. Sa ekološkog aspekta su pre svega ispravni. Uglavnom se radi jestivi biofilmovi na bazi hitozana sa različitim ekstraktima. Konkretno sada smo radili sa ekstraktom trave ive. Cilj je, prema rečima Cvetkovićeve, potpuno izbaciti iz upotrebe plastičnu ambalažu i ambalažu koja će negativno uticati na okolinu. Samim tim će i proizvodi koji se koriste za ishranu biti zdraviji, dodaje ona. Pored Kristine, na sajmu je učestvovala i Ljubica Živković, student 2. godine doktorskih i akademskih studija na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. Kao student na osnovnim i na master studijama učestvovala sam na takmičenju Ekotrofelija gde sam pravila razne proizvode koji su eko-inovativni i takođe sada sam došla sa proizvodom kefir sa dodatkom tropa malini i prahom zove. Takođe imamo i proizvode cookie free, to je kolač koji ima dodatak trop jabuke i trop naranđe, bez aditiva, bez šećera, bez veštačkih konzervansa i imamo ovsenu kašu koja je takođe prirodna, bez dodatka veštačkih boja i veštačkih zaslađivača. Mislim da je samo to dobra organizacija, želja za tim da što više naučim neke nove stvari i da se što više usavršavam što se tiče tog dela. Planovi za dalje? Pa planovi za dalje je da se bavim i dalje tim istraživanjima oko fakulteta, generalno što se tiče oko prehrambenih proizvoda, eto neke inovacije da uvodimo kako bi pospešili da proizvodimo što kvalitetnije proizvode, što kvalitetniju ambalažu. Izlagači su na sajmu etno hrane i pića u Beogradu predstavili svoje ponude, usluge i kapacitete, razmenili iskustva. Većina je ostvarila nove poslovne kontakte koji su već u fazi realizacije ili će se to dogoditi u danima koji dolaze. Organizovane su brojne promocije, prezentacije, paneli, stručni skupovi, degustacije, pokloni igre na štandovima. U beogradskom hotelu Palas u organizaciji magazina iz oblasti turizma You Travel upriličena je svečanost dodele priznanja Zlatna amfora za postignute rezultate u turizmu za ovu godinu. Opština Merošina je dobitnik ovog prestižnog priznanja za ovu godinu zbog izuzetnog doprinosa i angažovanja u promociji turističkih potencijala opštine.
Pre svega velika nam je čast i veliko nam je zadovoljstvo što smo dobitnici priznanja Zlatna amfora za 2023. godinu i predsjednik opštine Saša Jovanović kao i moja malenkost za sve ono što smo u prethodnoj godini radili na razvoju turizma u opštini Merušina. Drago nam je da je to prepoznato, rekli ste dobro, program razvoja turizma je urađen bez greški, to je nešto što će biti ideja vodilja u narednom periodu od 2024. do 2027. godine. Pratit ćemo akcioni plan programa razvoja turizma opštine Merošina i nadamo se da će on u tom periodu već dati, u što kraćem periodu dati već neke rezultate, što u smislu povećanja broja gostiju, takođe i u smislu povećanja broja ležajeva kategorisanja. Neke opštine u Srbiji su takođe uradile plan razvoja bez greške, ali je rezultat primene daleko slabiji i iznosi svega nekoliko procenata za razliku od opštine Merošina. Mi smo se trudili da naš akcioni plan bude zaista izvodljiv. Nismo davali prevelike, pisali spisak lepih želja, već ono što zaista možemo da uradimo na terenu i u praksi. Nagrade, odnosno Zlatne amfore za postignute rezultate u turizmu za ovu godinu je dodelio Miloš Davidov, urednik časopisa U-Travel. Srđan Mitrović je doktor veterinarske medicine i direktor zemljoradničke zadruge Bujanovčanka iz Bujanovca. Na čelu zadruge Mitrović je došao nakon smrti Srećka Jordanovića, direktora i jednog od osnivača Bujanovčanke. Prvo bih hteo da kažem za Srećka što se čoveka kao čoveka tiče sve najbolje. Izuzetnu saradnju smo imali, taj nemio događaj, to nas je, što kažu, potreslo. Za kratko vreme čovek se razboleo i nije uspeo da se izbori sa tom bolešću. Što kažete, život mora da ide dalje, mi sad smo u procesu da je ta papirologija, da se to preuzme tamo u APR i tako dalje, tako dalje. I nadam se da ćemo bar da ono što je Srećko do sad radio, da to održimo. Ako pa onda budu uslovi dozvoljavali da idemo dalje, da širimo ovu naš posao i ovu zadrugu, da održimo ovakva kakva je, bar u ovom momentu za sada. Zadruga za sada ima oko 15 kooperanata, 5 članova skupštine, a u najavi je priključenje još 2 poljoprivredna proizvođača, kaže Mitrović, i dodaje da sa svim poljoprivrednim proizvođačima imaju odličnu saradnju. Saradnju sa svim ostalim poljoprivrednicima smo imali izuzetnu, pogotovo preko nekih projekata vezanih za kupovinu stočne hrane, životinja i tako dalje, tako dalje. Nadam se da ćemo sad nešto, mora da vidim ja da stupim u kontakte sa ovim ljudima u Zadružnom savezu, da se javim, da vidimo šta kako, a što se preseka tiče zadruga je u plusu, poslo je u plusu i to po tom pitanju nema problema uopšte. Dobro, znači izvestan je uspešan nastavak rada zadruge Bujanovčanka. Sigurno, sad ako možda unapredimo, još bolje. Direktor zadruge kaže da održavaju broj životinja na teritoriji Preševa i Bujanovca koje pokriva veterinarska stanica Bujanovac, a ideje su da nabavljaju steone junice i nastave da rade na razvoju svinjarstva, jer je i sama zadruga osnovana sa tim ciljem. Zaokružujemo proces proizvodnje, registrovani smo sa preradom svinjskog mesa, gde sad to krećemo sa tom, Srećko je to počeo, nažalost ga je bolest i rana smrt prekinula, da to u tom pravcu razvijamo, a što se tiče govedarstva, nabavka steonih junica. I moguće, ako nešto bude, i projekti za pravljenje farmi. Imamo dosta ljudi zainteresovane za to. Zajednički rad zemljoradničke zadruge Bujanovčanka i veterinarske stanice Bujanovac daje dobre rezultate i pravi je primer dobre prakse koju bi cela Srbija trebala da sledi. Zahvaljujući njihovoj saradnji, proces proizvodnje je zaokružen, a stočari i zadrugari zadovoljni. Dalibor Tošić, vlasnik je degustacionog centra Boemska Potkovica i jedini registrovani proizvođač pirotske peglane kobasice. Boemska Potkovica, jedan od 3 pirotska brenda, može da se kupi i degustira tokom cele godine. Tošić kaže da imaju veliku potražnju i ne mogu da proizvedu toliku količinu. Trudimo se još uvijek da održavamo kvalitet, što je upravo potvrda svih ovih godina i potvrda naših mušterija. Nažalost, ne možemo da proizvedemo sve količine koje se traže na tržištu i zato je moja najiskrenija preporuka i ostalim proizvođačima da investiraju u objekte, da uđu u registraciju kako bi mogli zajedničko da nastupamo i zajednički da plastiramo pirotsku peglanu kobasicu na tržištu. Velikim interesovanjem, manjak robe,
Pred nekih nekoliko meseca smo imali upit i sa aerodroma Nikola Tesla gde oni za svoje free shopove žele da ubace peglanu kobasicu, ali nažalost mi još uvek nemamo te količine i ne možemo da snabdevamo neke veće objekte. Kako rešenje vidite? Pa rešenje vidimo možda s obzirom da je peglana kobasica zaista težak proces proizvodnje, u registrovanju još nekih radionica i zajednički nastup na tržištu. Mi za sada nastupamo samo na nacionalnom tržištu, ali zaista trebamo ići u širinu i ne trebamo međusobno urušavati jedni i drugi, nego trebamo pustiti ko kako jača, da izlazi da osvaja nova tržište i zajednički da vuče i ostale proizvođače. Tako da ja na sledećem sajmu, nažalost, neću učestvovati. Razlog je upravo to, što obzirom da sam ojačao, da nemam problem sa prodajom, da ostavim dovoljno prostora i nekim novim generacijama, tako da i oni polako prepoznaju svoj finansijski interes i da krenu u proizvodnje. Zahvaljujući donaciji Evropske unije, degustacioni centar je dobio opremu kojom je proizvodnja peglane kobasice osavremenjena. U pitanju su 2 mašine. Za narezivanje zamrznutih proizvoda, gde smo proces od odmrzavanja mesa koji nekada traje i po nekoliko dana, gde postoji velika šansa razvijanja velikih broja mikroorganizama, mi smo taj proces, zahvaljujući novim mašinama, skratili na nekih pola sata. Druga mašina je ova poluklipsarica na kojoj smo vezivali peglane kobasice, gde su nekada potrebne bile 4-5 osobe da vezuju kobasice, danas smo od te manufakture automatizovali proizvod vezivanja kobasice. Tako da zbog toga smo povećali proizvodnju i nastupamo na većem broju tržišta. Ono na što je Dalibor Tošić posebno ponosan jeste humanitarni rad. U okviru projekta Evropske unije, zahvaljujući kome je centar dobio sredstva za rad, učestvovali su i u humanitarnoj akciji, te odeljenju dečijeg dispanzera u Pirotu donirali opremu u vrednosti od 200.000 dinara. To je nešto što sam ja danas najponosniji, jer tamo stočići na kojima se presvači pregledavaju bebe u savjetovalištu za bebe i odelenju gde su deca predškolskog uzrasta, su upravo presvači na stolovima na koje sam ja kupio. Tako da je to za nešto možda u celom ovom poslovanju decenijskom nešto što je meni najdražije. Takođe, tu humanitarnu aktivnost trudit ću se da prenesem i ostalo na sajmu peglane kobasice u Pirotu, tako da ću inicirati da se mi proizvođači damo neku količinu, možda nekom udruženju koje će prodavati peglanu kobasicu na sajmu i ono će najvjerojatnije odrediti možda kojim će humanitarnim aktivnostima proslediti taj novac. Posetioce kafane, turiste u Pirotu, ali i sve ostale koji prvi put probaju pirotsku peglanu kobasicu, odnosno boemsku potkovicu, oduševi njen ukus. A u kafani Boem se pored ovog može naći još jedan brend pirotskog kraja, pirotski kačkavalj.